Banyak piawe amak boleh lah masak-masak. Eh? Tak payah nak ambil kat dua buah dia teragak bana dia nak suruh tu piawe ko. Eh? Siapa lah nama nunjuk-nunjuk piawe dan sanjo air ke? Ya, pihak satu pun boleh mah. Kurang aja. Woi! Kau julu-julu piawe dan! Kurang aja. Hei! Mengapa kau kena? Hah? Teragak dan ni piawe ko mak. Teraga apa salah kau minta kaden? Main ambil-ambil deh. Kecek kau nak batanam piawe ke? Payah dan mama terciri si kau ketumbuh piawe ke pak? Eh? Stop. Apa nak stop? Hei, kau stop. Tak tahu dah piawe awaknya silok dia sanu ke? Apa masalah? Masalahnya ini mengambil piawe awak. Piawe awak ke? Yo. Berapa buah kau ambil? Seriku ni mak. Tak bagai. Udah bela-bela. Saya. Tu betekong le nyu ambil nak bagai. Batekong bana setidaknya nyu minta izin nyu awak lu nak punya piawe. Tak bagai cik. Tindak kabaro. Kau tak bisa mau dia tu dah. Kini nyu ambil piawe. Alun tantu besok udah lo nyu ambil le mah. Hei. Apa dah le nyu ambil ejek kau ke? Itu yo nyu aja kini ada buah-buahan lu. Etek le elok lah ngecek. Apa? Dia nak tahu bana padusi gini. Nyu ambil lu, isi pakarangan awak. Stop. Itu dan kecen kakak wah. Inyo biasa, inyo cie batekong. Coba lihat ya. Batekong kan. Kau jangan lihat di mata kau dia. Kau. Batekong bana. Kok den jual kau masih sekolah nyu Bali duang 1.000 dah mah. Dole nyo Bali le ka apa batekong deh. Ndak ada makan ni lah pia. Mani tak punya tek le Ndak le mani dia Makan habali lagi le. tek le. Nyo biasa wajib apa tu sari mani. Tu baru mani man pia. Udah bela lah uang ke sakalo. Jangan dah elok kau celako deh. Buaya kuburan kau besok eh. Sampai awak di tanah besok. Dah elok mau deh. Itu kok payah aja awak kayo dah. Udah elok kau uang sana kali kau sado. Dah elok model itu pulang lah awak. Biar-biarlah cik dia. Makasih ya, Pak. Kau iyo salah lah. Kau ndak le minta izin deh. Nenda ndak bukan bangi ke kau deh. Marah sekete. Ambil tu. Alah ya. Ule ado uang nak kali kau nyu bela sado mah. Tapi ini nyu bela deh. Jambang ngalangan.